se awie ya ba Dabo William Judge Onyankopon sha onyo kese Judge ni yatie sinkan boko ashaman oko malam Johnson and ashaman connection amafo hwe pa eno na feedback ni ba say eno na de ba feedback ai o mo se na so for da uruma die o mo yedin ofanko beriafo ye damase ye chemu pa ye nyimu man if you next week you ye tie sinkran ni abatema ni aba okwanhye ni aba ayuhye ni aba sisihye etijaja wiai ye dasie mo ye pentam de o se bigem na mam judge contentem asa udifo masobeshe papa judge enko wadawroma nana kwasi bobie waba fimu movement ono ye chama wo la secretary mwa afei fia bari ma bena mia Charlotte Shanti ono so Emilia Kofi ene adofo a Obapa Christy enso Hilda Nana Sewa omu nyina ba Facebook live ono so a wobo ye chiridom wonyame hira safu siatika yade so preach ajo nwanyi hospital kese ya adwen papa yade nanso obi enu otimi tuase eseni pabrabo many pentimi nante 15 branches across Ghana 21st clinic kumasi area overseas e ho asem ne ye ka no oboase council court and crime domi market ayarehwe almost ekrem siatica expert sakrade teachman 0540311311 break powder oyani social ne wo ne kwasem ano papa sabre ye nso tuto ya wo ben ya de nko a jeni pedua ni motuma rewura ni pedua ni fufuo ni so memfa no fufuo no de bi enkwan no keke nkwan no so na de gusti ni na obete o kakanka wakoma ne be ye adwuma yie kama onasa tato nyina be free wo be ye kama mojare be free ho obo ba no eba wanya ena de sa prekese ne bae yakopo jira obo eba clinic o wado ato adomenu Daniel Bamroom, Apidankim Room, Mistim Room, KNG Atonsu 0249 761 508 0257 472 506 Mizo 5G and one year drink papaya nom atropity anuso no de eye kama woni pedua no fakwase e ma wani mo nyam no party ne kwasem because lebu ye kama o topon o jiawade adie bia timinum bi manager Daniel we overseas 21st clinic ya atropity baby ya supermarkets baby toton our post office anomanchi Outcome Royal Ventures buakwa PNC Ventures na Sachi Enterprises afabinchi oru akwekwo chiro koforidua Eastern Region friend 0243 329 414 and a fee in room so 0263 752 944 ni what scientific clinic Dr. Nimo small body services o say o hwe awodie otun boase wo ha wo mu be matadua wo ha wo mu ovarian ka hoin premature ejaculation erectile dysfunctioning penis enlargement candida ni what ni nyina wo behwe vagina tightening ni obema wo ba na ye kete mampole cancer bia wo sa kase mu yade bia obebua wo pamaso wo posa wani wo soti kunti ase nyina obutu ase ya tonsu mu na ko junction yani adansi bank di enum hwe Accra inside Fotorama Circle yani NS Chemist ene di enum hwe 0244 087 687 and 0279 087 687 Diamond Diagnostical Center Dr. Marina omuyabrofo ondie liver kidney o prostate na de ama ni din adroso ne se yesi ebe your fibroid of operation na usuro sikanim o de aduro be yi to so wo kumase na o ha obi sa ho afre no 0267 018289 and 0243 176119 no yen cry for me abrofo tiko Integrity Keepers School eye school papa aye makobie o jenkwada mono omuni muti say enra presek fo National Science and Maths we wie
Placement or Presec, Wesley Girls, Holy Child, Premper College, Moan Casabas, school no was one of which back on so Brema use GC. Yani okes any generation 0553 408 898 na onso watimi aboawo ama usuku semno ama ubane teteye ama enije ewie pay ye beko ya senia edikan no eso de obeba no watransi case number 1 Ajua fosia complainant order yase za accuse Kofi awire wa watakrade eno no so wate yakotum ya ugina dakam ko order in court Ajua fosia wabapa me wababuru me wa Quran commissioner kronkroso wale wasala nananom omsi yenwie ni hayi abodua opende he ka chompa bible ko nya so de wo hia so ayo yo na me adwuma na hwe na de akoso pia akoso de wo me eya me adwo fosuya ikura bible sasam wa me beken me medi tro eno krenko a onyame boane order fosuya adua ngoma ede ne hawo ya awie yi wabeba mabuyi yetie o madam de hamne say Kofi awire no first no mo wo ayase akura ye ne akura na no wo nti no wo yire ena o sa be fa mi nti mi no oba ni nyina na watu America awade Kofi awire o wayire awabefa no ntentem dodo Kofi awire usia no yi abemu maame ye di nkomo me pa cho me ne tra ye de be 15 years ni usia no we me shia no ye kula ekura ben bina pa cho na wa madada me pa cho na me kura ma miunu na sa kan be ma ne wo san kura no we ono de no ne me agyae aha ti na uti hokwa pa cho na wura ihu no so be wa pa cho na mo wade yo na no oyire dada me pa cho na ni so oyire na ye se wo betoso emo wa kukurudru ti die ne koso yenko nti me ne natena menene tena ya no anche bia na menene fafuru na yedi ka wo baako nti baako no se bia akra no wa anyeye nti akire na menene asa wo ma mienu pani abaya no kro wo honom no ko 13 years ni nti ne wo honom no wasa ko otakora de na memene me ma no ye ka bi kuro mu aya ase honom nti ho na me de menen nkra no nti wo ma no waba no waba abehwe ye ne no wokọ afi de na madam ehwe ni nkoyi nti tama me di kan wo me ba pani no na me papa nso etiase enti de na meme wo ye no saada na be ma ne de nsa ba ye se nka wo ba be na papa se anopa ya wo ho na wo ye wo ho ade me pa cho wanya me ho ade na ba panyini ko twempene mu ode ko wo mu masa wanya me ho ade enti tama me wo ye no no de nsa ne ba ye na papa ka kire ne se anopa ya na ya bebo na mane ese ma wo enti won fa nsa no na ko de nsa ne kwa koye ode so de kwa kutumi tiri nsa de ama me papa afi no wo ba nimu ayo ena papa ka se won fa nsa ne nko enti no won ko boa no ho no won fa me ya me ho ade ye pereko ena papa ka enti me de papa ka ya no ode bia na wode china na me de madam sadi wo ma ya miinu no e de ka ho mo ha dwene enti anche bia na me ho ade wode china so ni nyina o mo ba mo hye crazy jeans mo ba fi mu ama wo awo me wasere enkola ye sa mistake emere wafo te se mo ba da na matumu manefo si asemu ni yankwe enti no me papa kan so me ya me ho ade no wa ma enti obuya ase master meba so meba sa na papa so sebi odi free mu obewu akọ odi free mu no me hwe se dia setena no madam no odi me tie na mi ankasa na me ka kire ne se me ne ntena bi wabere me de me ne ntena ma ne de on hwe nkwala no nti me so me ka se me ne ntena bi se bi nya me nko ana me ko fa mpanimfo miunu e de ka ho e ka me ma me ho ma me so ye pani
ɛna me kɔ fan be kan ho se be ma no kwan a ode me to so no de agya me ana me kɔ ma wale enti me anso me da me san ɛna me de me ankasa me san ma wale mfie na anie be ma no won hwe nkora no se bi okora na se ketwa ne yare na me frɛ na o minisika ebi wabo 400,000 no ode atum na se ba ko ne yare ya ma madam fo ba ko ɛna ma misika ɛna madam fo ne gi mi kunu number se sa de wo frɛ no no ankasa wa ye da wa gi misika nkra no mu fie no wo sen ba ko no 13 years ɛna ketwa no nso wo mfie nso ti da ben na mu gya awade no me gya mfie na ani na date ni mo de ne ba ne yiri pani ni de ode wa no wane ne na wo ho no mo on de obetena ho mo amu ba no ya na mo sum ni ada abotere no ma sai dwane na se papa no wo me pa cho takura de wo ya driver ni na ehina na wo ne wo me de na me wo yikuro ma ya ase ho na no no so wo eti ehina na muhia na wo ne kwa awade no awade de na me wo me ankasa me kuro mti wo no tama no wo ye aya ase wo da ya eti ho na wo no so wo no wo bina ye ne yakura enti wo fra kura ho no mo ko takura de nti ya ka me ne me ma no wo takura de wo de wo wanko ho kura bi ma nko ho no mo da ma nko ho na no ye de hwe nkura na me ka se tama ni enya ya ne de wo ma na wa ya de wa ba ho no mo enti wi akire na hwe ne nya papa na me se bi me metana wale ho a wo ba wo bi ebi kura na me de wo bi ka wa hu se mi kuna ba ho no mo obaji sika ebi nso obeba nso no na wa nya sika bi anya dai amfa ma me enti me de sa wale ne na wo nso ye de adwuma okay me de me na me tete mole na ebi obi nso dafuwe sa na makwa akwaji bi na maye sa na me eti se wo manyina ayese mi ankasa de me ma no omo ye nan mpanifo mienu ni de so omo nyini omo mu di kan ansa ba oba no mpo de wawo oh fine wawo na be ma no nso awiss no osu adwuma ti se ba wo ba ye na ha wo ne sen madam ba mba ya me ha wa ne se me de be ma no wanya me bone na me so manya ne bone de odi ye minti na me janti mfie na ani na won hwe nkran na last year wone ne mekura no se wo hu won nkura no kuro nim wo munti no wone be ma no mo ba yie bi wo ho no mo no wone be ma ni nyina ye de e ba ye kuro mu ho no mo ma me ne ye ni papa me da mekura ne de nyame ni me ka se mekura no no ahyase ne na na enya yinso wi a kire ne de na me ni nyina obi ntia wo ko wi ne sa na me se ifidi na me se de no otie ni nti be ma ne ye bibi kura na mitumi frɛ ne phone so e bo na mane nti na nse me sa frɛ na me sister kone kasa kire bla kofi na ebi ebetom lebi no sa me de ne kɔ ba bia mo obi amfa fodi na o se gya adwoa mi ankasa na mebusa no se bla kofi nti nkulai wo ma ne wo mo wo se daabi na o se daabi dada de ne nti wada ne nkura wo ya bo ba besia so na wa brabra nti na nse ye nche be bo so me be nan ni nti minyame kura ne number na me sa frɛ no na o se na wasa akɔfa wo ba afoforo na nti na wo yes na me de me maka kire no na me se wasa akɔfa wo ba afoforo asabi me de me anso na me tu nti me ana me gya nti me de nye wo ba na wakɔ akɔfa no ho adwene me bo amane yesa kine bi sa asem bi si a makɔ ne papa mu won so sa ne papa no so aye pani na nse na dabe medi edi so ma be fa no kɔ ni kurum fantini me kɔbɔ makɔ wo be mpre na ma bɔ ne wajama no makɔ bɔ mu nyina amane me ka mo se ya kan no won fi ma me de nkura no pani ne kura do no otumi nante ye kɔnso ye fa fom ho no ye kwafu manti me ne me ba ne kwafu na me ne akura ne fa fom sa akɔ ne nanam kura na me de akura wo mo kura no mu ni ma akura no na me de akura no kɔ kire ne nanam na me ka de ne papa no wode aye me ne nkola ne nyina na papa no de ka kire me se mase nya botere na me ne ba ka sa madam e be pem se ne enti no me ka se afra se na oba na be ka na wotwe me de bulonya enti me ma me baako me papa yire no okɔ ho no mo no se ada na enti wo yesa wo ba ne de ono awagya nkwala nso se bi wan ka so wa wo nkwala no watumi ati nkwala no okote anu ma watumi ati nkwala no de egu oba be sia so a wo ba no wa bra oh eno o sinti wo ba ye na di ade ena ade bla nkwala no sa afia so oh sama ba we di aka na wo twepe wasila no wo se aka na wo twepe na aka na wo twepe ne ye ba be di bro nya nti me kwa me de enuama be dey ebe ma ne nkwala no madam nim se na me kunu di no ma ne bebo se kina na me kunu di nti me mpoda bia na me ka sa me be sa na pani no oba pani ni so ne won kwara ahe me kura no wane ne won kwala be num ntafo wo mu nti se pe mu de me fa nso on be num asinsi na usu se papa na adwuma oye adwuma na bi ma ana adwuma na enye oye adwuma hukun no so e driver ni ade bia oye adwuma
na woni we obeda nso we wakaka se bi kro nya kaka ya wakaka se me nua ba ko watakorade enti na last mpo no se me de machi jae na me hu no na ni photo ba me pa acho ni photo wo ya mo nyi ntoso na takorade fo nhwehwe na maye mo friend na ne de atonche enti no IBJ mo nyi picture no na ye frɛ wura ayi Kofi Awira ne de na toncha me nipa nso bia no obi nim na wahunu no watri se yes a friend wo soja never die ade wakwadi soja pay e pa cho da bi wadi soja kamisu me wadi soja mpa misu medi minisia wadi soja misu na me ye minisia tini ade afi adin wo soja hello wo soja yes yeah papa na what to say yemi adumo eja Kofi ye frame wo hini ni me ya adwuma Sompa TV so wo so ame awia ide medical da wase se waje me fresh woni mami adwo fosia mami obi aframe ni me akata se odema ba TV station bi ba me drive me jina me nene kasai me pa trail drive nyina san koma ne yenso elidi o wa da wuro ma oba no IBJ Mr. Mo oba no Mr. no Mr. Mo pi se wa sa ye we yinkwa o Dabi eja Kofi Mr. me drive what you go start kasai who drive on kwala no wo hwe wom me do akra me provide papa Kofi wakati no san frɛ no pakikane IBJ mo fa ne picture ne to so ade sam yenso so bia ensem hunu so banka tachi a wo hwe asinkro ni obi na ntu fo sa hwe oba wo soja never die where the soja mi so medi minisia jeje bleso no me ye minisia on pakikano passenger for kura wo ero de sa on pake kura kasem papa bi kire musu asi ade mbaba radio station more responsibilities in sumu dwane on so koto bi awade so ye den. The number you called has not answered. Ajiregi apem se asori bi ekono memenda alfa monko so amfre na me pacho Presbyterian Church of Ghana Swami congregation with this 75 years ehure yes shefa yes celebrating 75 years of God's grace and yasem ketwa assessing our still worship. 1 Corinthians chapter 1 1 Corinthians 15 verse 10 na jumedie no 5th November yada kwasiada anniversary fruit yeti agumontre so me wiase nyina ehunu de otufo nyankropom wa yama yen na 12 November ene ye climax ye fry anniversary ntoma no na ya hye ni monyam e wo so me praise be ye to safre wiase nyina se momre na mom ya dance fo emeboa papa feshi amai ene papa agyi session ene district nyina na yen hye fakasi en hye ene monyam a bishop 75 on ye ko dealers in all kinds of jewels. The odi tu kom enyeman mu ofe de to nsa usisimu de odi to na de hye woni me pawoche wasum enka wadon tro nyina da enka po ubenya bi bomodin se obeko abishop na wakwa akwaji sa na papa ya ne boda fo me say niam egumi ko mu ni nyina fi edoso ni nyina fi wa ka fefe rings afefe gold silver me watch yellow Michael Cox ye charge ni charger o me send ye call kwasem me de telephone call ni nyina bishop ubenya bi ho na no de ebo we de efe to kwa no wankuta kura be 3000 de so kuta ese utumi kuta say ye call na ye call Michael Cox enza so mpopo ane ya enti
wo kwa we we grab 30 million zikada denum na no pa ho dia 5 cities ubenya bi na so pon ya me ko utu akoton abaiwa wo fie gibi fa be go online ne kwasem ubenya sika ye ba be di bronye abi zedi 0598 585 219 and 0554 304 135 me paucho express group what's the identity of Canada, US, Australia, New Zealand, and Germany. You call your child visa, express tickets, holiday tour, passport, and what's now? Who could say the Okoye TOEFL, any SATs, Ninada, or young Wedge, 024 900 0448 055 55 50067. Kanisa Edudada. Ono eno wasi apeten usisi obra yom bibi ne nam yam wayase onata yo titiriti akoda ne ho ado fabi gunsu na fa bono na ne ho atom ye otachi my kenten ben taxi rank o my mu baby eto nro bia open dodo mu eto aye baseline pharmacy 0247 887 436 and 0202 990 943. And next herbal ointment. Aba pimples. Agpro. Wrinkles. Driba. Razor bumps. Nampoli. And chicken pones. We utiana bibia bebo bon kwechi. Bema. Womoto mu bon ennes what ma fabi yimpacha wo iso moto mu boche wo fu enyasem keto mo dia fabi fa moto ona ho kura nyi ba unu fu ase fabi yiye ho papa yes fu ase a wati na wi wo di fa seneti na why kama wona nani atotom papa sa bo amampam koko puma wo tu setie ni fabi yeso trotra na nimeti fu okotokwa yokokwa eho a ubom utiri na echeku se bo so uti honest and watch awake natural capsules. Capsules in Memedru. Bema immune system. And also capsules 024 507 9915 027 653 7701 na yemwao na yenko yenim. Madam, na ukun waso de nane na moa adai. Madam, me fa ne number bia ahyase na obefa me no wanhwe me. Na me papa kwasama no obekwai. Na de odi asam ne chi ni tum sa de na wawo akora no wonto akora ne din. Enti sa de na busuafo nkoto akora ne din ansa na wagya wo mo. Enti nya se bia me fitin prakope. Na me de ne koye se bi hwa na wonhwe me nti na ma ye de ne koye nso kwa wodwane. No me ka so wodwane ya okotena Krobi su no obi kira ye na omu yi nipa ma mpeniampa so ye kwa ye kuhu no nti tam obeduru ho na na omu chi ni tum me ka ma asam na na omu chi ni do omu se kwase ebu enu wodi ibu obi hwe ne ba so en surprise for chi ni tum woni ne try say bell where the bell we supinta dava ma me usu wani adini urani oso wakama haya ne mnanti bremu na maba wa bremu na wo me wasere abi yesterday na me pache wo mami wo fie no say manya 40 so ti we uni mu age na bibi wo 46 ya wo 40 manya ene wakoti yakutumu ama emere wabono ato ntem papa mimi wo 46 na wo 40 ne se ugina hu wenye 58 ewa asire ye wo bapa na belenso e wo fie sei e jadraba me pa cha no de min du min chire wo be ma wo ko wa no wonim ni age ye susana wesri ba ebe yi wati ba che nyabotre na bibie ni ho enyame ntumenye wo dwa na numu kwa won wode nipa ne nam ne kwasem enti ogege no a wanhwa ne san yaba ye benya no ho adaje ne ya frɛ ne telephone so atwene support afa ne tunum so yeso be ye gogwa why ba che enti nyakoma na won ko ba bia ni what betrase doctor ni what yaba eni da bi mama mente o wo mentrase ye nwie no
Say say by the for creme. Ni what ya be de say brofo akese. Ni wo be ka brofo akese ani pentrasi scientific English. Small body nya. Ene de odi ahaban. We de bontro so se ase no ani twa so say technical tropics procedure. E de ade. Bontro bontro. Na do nyon kwa na be botanical check. Talilum triangular. Calotropis procedure. Emeno suminim bipa. Talilum triangular. Santana Camara. Suda acute mimosa polieka. Europatorium adoratum. Hey. She na me na Greek. Ashensin sanity. Me na me yes. Greek will be any ho. Ti me come a Greek extension officer. I me take off as in Juma. Yeah. Doctor. Edi habani kura we ni ensua de. Yade peja no. And I say Sodom apple eno ni leave ni. Sodom apple say what ya ahensia and I say calotropis procedure. Yes, and ye pese esua ho ade kakra. Na aya na 45 ntu be wie if be wie tambe 45 10 most 55 most at times no aya na de bia no aya na omoba omose abibidru onuma bibidra benya kidney problem onuma bibidra obenya hwan yes ana bro margin yes that is when onipa kro no onim the dosage no mpo first na okona so ye komo wadura yes ko sa kapo ba ko no bia woni bonsi size o sa kapo ba ko da bi enti ene my civil bu say in as much say man for kasa no me nsusu metuma ho asi ho na machi haban ne maako the last time na me wa haya I was teaching about your friend say prekese mobility me bia etimi ho na man for so yes na me chere about it and man for bebre eni so I decided say me ban so a meyi ahaban ne baako na mama nyanko ma yahu enema pa ewo sa ahaban ne mu sa ahaban we eye nema bebre untu nine from aha to ha unhia bi Sodom apple ahensiawesi untu nine from ha to ha unhia bi esa yawe bebre but ye san ho ekọ pharmacy shop ekọ koto aduru enom enti na me pese ye hunu nema baako sa ahaban we de tie ne se ye de na ahaban ye aduru yedi ne duaba eyadru yedi ne na bena enso so eyede eyadru na obi bebusa se den na wo saade we ma e manitimi ye aduma sa sene ne dinti an calotropis procedure ye wo ade bi wom ye friend calotropinal acetate ye wo alpha and beta amarin misro eno de we ni twidin enti me pese me ma hu enema ewoma esi ho kwa enso yenim na ye san ho ekoye ekope emwa anase ye pharmacy shop kope ednu and ye what we call stigmasterol and ye prosterol ni nyina phytochemicals high research phytochemicals sa haban we mu na etimisa enema bebre na most at times no obitimi ba me ho ose opeba menya magician the meya ema eba no enye magic ena meye I look at the problem edie be na metimi dia solve sa problem no substance be na me de ma wa yare na eye wo no ebeko na me dia kan na yare no afiri ho ape I'm assured the say nyankopon because sa ahaban we ho e containing what we call magnesium a containing what we call zinc. It is a magnesium, a zinc. I'm telling you, say, obia owo low sperm count. Yes, and to me, one, Bakwa aya was what we call sinusitis. Obi on you say I was sinus, obi on my eye inflamed. Sinusitis no doctor dear yasemo there sinuses yes I was unse before be many ade no and there was salivary gland ni sani nyina edi ho akotene ema salivary ni sani ma ni nyina ba any what we call parotid glands ni nyina no nema eboa entimi enitwi din enti wo say yete say one ade bia
Brabia be use society way piano. Say a draw crowd ye piano because of the content a woman intino. A ye sunsunuru. Adia ba kwa ye sadi a draw way pa a ye what we call asthma. Adia ba kwa ama a draw way man for tell you super obia why you paralyzed. And titi prano most of the times ye far ye mawo ede a shell soximu. Ewo mbre pamu no mechre de entia ema no mode eye saade no ade a etimi ye esan se ekumukuro nti no obi wo onsa etimi ede eye ena esan so se ema extract nti no you have what we call hepatoprotective property obi wo no ma na ne liver no onya problem ewo ho onya se haban we bia etimi eboa no obi wo hono ma na wonya skin diseases skin diseases bebre na no sa haban we etimi ye obi wo hono mo so a na obi a otabo wa pa ono de oye allergic nti na allergy type no eye ya na obowa onya haban we ya ebeboa no obi owo migraine because of that substances na make an intino etimi eboa ne pa na obi ohono mo a owo kidney problem na sa haban we media ya de bi onipa kono bae na ne creatinine say ye hwe kidney and so ne what we call creatinine and urea so na most at times no say kidney ninya problem entimi enso ne so nti it moves up in your bloodstream nti obo say ye be kwa check oboja no na o creatinine e was so the person came with creatinine of 800 and something, meaning there was a kidney failure. With this we are menoka say the evidence are so clear. Alba and when me phone so come to me the actual the creatinine is now 93. So it's telling us to say so because say I have buying at me ema wunya kidney problem and tisabim na mom e was say una obia obetimi a kyerɛw ahaban no niema ewom ene niema ye betimi di ahwɛ ama wo ho ayede ato me number ne 0244 087687 0244 087687 me wo atonsu Monaco Junction me ne adansi Rural Bank no ene di hwɛ ni mo bebre na eba me hɔ aya na eye arehosem ade ba akoppa nyankopɔn ade akyɛ me eye obi a opeba da bia me ka cho se obi peba nso so a omfiti preko pe na wonya eba no normally aya na bibi enesi kwan enti utimi hunu saa de kro no na uyi afiri ho no ma e na utimi enya eba no most of times obi ho no ma da ade ba kopa me ya hu mo ma so ye ho no I don't know September na yesu no school times ni anche obi ho no ma opeba wapeba 18 good years onim what we call ovulation time mpo ebre pokro wo so ni yirisia anase oni ni kunusia baba mpo no onim because onim sa nim de no most of times na nya ba nyina na ye pa eye adronom oba ye wo scientist ye be kyerɛw eniema e wo se eye ansana yetimi e de adro account obi wo no na ne de ye what we call ovarian cyst most of times no sometimes mitimi ji obi junso ne ye hwem ne ebusa se ento onipa kroi ho didi no muda because obeshe junsom na a lot of bacteria, a lot of what we call fungi, yeast cells na gumbebre most of times no obebusa say doctor manu maduro sao matima sesa me no madura enko de enti say enya duro keke enya duro bia na ye de koka infection emaneko wo se hunu aboa kra also infections no na watimi ayunu aduro kra ebetimi ayede ekuno te say habanya me ne wo kasai ye wo ekwan ye be extract ya etimi kum what we call gram positive bacteria enkum gram negative bacteria enti wo se hunu ahaban kro ene de odi beka na obi won mo timi o se meton aduro ewo eka mu ubuza ne se aduro be ya o se ma aduro we etimi sa fibroid no ye de ya o se me de odi fifa wa furu so a ebetu fibroid no na obuza ne se na woni ba bi a fibroid no kra ewo ba bi a fibroid uni ma de afraid uterus uni ma de bi a fibroid enti normally no aya na me ka se empem bebre na ye kɔ ekopa bibiduro ayaresa yenya no bebre na aya na ejira ya yankasa ye so you need somebody or what say nimdie no se obetimi ahye e de abo sa haba we ya mi kan unim se etu what we call a boy with diabetes patient but obi a oye juvenile diabetes ehia sa haba we
juvenile diabetes and on a dear juvenile diabetes obia right from infancy son doctor no what she and you know the brofwe jom for man on most of times no so ebi so ho no ma aya na ye ka twi no so ebi so entiase because me man for so mo complaining who say my video man for etimi from the last time I was speaking say obi friend me from Sierra Leone yo to omunti na aka brofwe oh the aka ni nyina so onye dey entiase enti most of times na ya balance na etimi aboa omon so enti most of times the biam the mechanic say o how and I say o problem bia emfiti preko pe na enkope emoa e wo baby you need somebody a owoni mudie no say obetimi ayede aboa obi ho no so a aya na ebeboa say obeba ne ne wadi nkomo nyare ansa na waba most of times obeyare no na aduru akiri oba ye betimi ayede aboa abusuafo ni what scientific hospital ye okuma say atonsu Monaco junction ne adansura bank no na edie ni hwe na okonkran so aye wo circle interchange na say Fotorama dam ne wo ye ne NS chemist abrosa no die ni hwe number ne biem ye 0244 0876 870 0876 0244 087687 no dey pressure stroke diabetes na say ulcer na ha wo typhoid dey chine abra na say prostate cancer ya dey bia no be pa show bomodin abra na ni wa scientific hospital yenhwe emfama doctor kabrofu ni wi atonsu Monaco junction na enkran so ye wo honum pa ohini ni yo ya da say usiafo nti nyame adom enti wo ba wo ho beto na ya dey bia no yetimi atu ase abusua wa woni o bomodin yade ne yehunu ba bi e wa yade aduro ni kanwa wo mmere na nyese wo kotobi na wa wahwie bia no enu ti ne yese kidini no we die doctor ni mo abrante pa scientist brofa kese a ho kan wa wani tua ena wasunso wate bi me kora nsem ni bi wo amente ase agire wo no a abusua yango computer so adwede ni mra na fe yento akese no so na eja o soja ebi obi ene Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene ewisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enwisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting biem 0598559802 edia waso yeta 1 media na November bosome no media edikan na ye chro ekrafo ni din enti sa won kransa na ye krania kotro udin e wo Sompa enkransa GCB edanim ho a o sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tro won mudin e wo Sompa ye ni no hotel dia no hye eye bosumi du ba kono ne de di kan na dwumade no akasa de bronya bosumi ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de amode dum ye no ye de ama ekunafo yi wo de bibi wo 1 million ko se 1 million wo de ba to akoko me ba to akoko na de abomo no so eni anwa ne sadi si no so nyame nhira mo pa mo ya de pa na yesika na ye ntoma so a wo betimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo eni anwa so a yebeji mo amu ye bi afi etwa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi
Presbyterian Church of Ghana, Grace Congregation, Swami, Wedifi Shadio Sunum. Hooray! 75 years. Yes, celebrating 75 years of God's grace, assessing our stewardship. 1 Corinthians 15, verse 10. Weni asemwa yejina so. Enuti, tumedia uduwa bebre, eni yedia guwa kwem. 23rd September, eye anniversary walk. Yenyina ye benanti. Swami, na ye mwedi achrese. Onyame, oni ye dini. 24th September, eye symposium. Enusu bekoso, Grace Congregation wa. Swami, 13th October, enuni ye beye intergroups quiz, and also bekoso, Grace Congregation. 14th October, traditional food cooking bazaar. Ye en one wa ye kromu nuane. Near the akaka ye hon. Se ye nina ye nipa bako. 15th October, a traditional Sunday. Any asori na bakwasem. E bekoso Grace Congregation. Swami. 5th November, a bear anniversary floats. Na nimpompo swankasa. Broni bekase climax no. Aye 12th November. Swami. Na nune ye di anniversary cloth ne be fra. Ni ya show nyankru pochedi ya pweni monyam. Se Swami. Grace Congregation. Oni ye ni ediriye. Ye tunsa fre area singina. Samumrei. Namume ya dance for. Se Swami. Presbyterian Church of Ghana. Grace Congregation. Ye difisia et your sunum. Asumujema kamuo. For me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu ho na wonya wayaresa na one more etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo Abeba, why I keep hearing voices weeding, asking Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Minina, Yedisisi Yawon, Esibejem, Emi Munyam Dead, Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say a necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your spares are all doing in our Bishop jewelries. Yenim frititi we di somade unja dada I wono no di do no etson en somade say wedding rings, engagement rings, dear pepia. You want set wo ho. Ene ye woni baako. Bishop 75 jewelries. What's the woji aware? Wo ye suna, wo ye kojiemo. Ade bia, e ma oba ni bema. Wa hu sisirie mu di. The other be so waso, the other be to home, the other be to onsa, the other be to nine. Eye jewelries dear. Eye Abish Kumase ye room plot 17. Adisha market echi hwa. Abi Plaza edankesi nim. Ejuma e phone ni mut. Ejwara kopem memenda. Anopa no nsia, kopem anwumre no nsia. Abish webi. Mu amupa ne dudu mu atu. Ene baako nyina. Say a jewelry dear. Eye Bishop 75 Enterprise. Freyen 0598 585219 na 0554 304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop ye wonyame. Why keep hearing voices weeding, asking. God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into can you say about Mister? Na you will win taught daman. Kwaju, ayasa de yo, ayasa de ye pa. Bema de, wo ho na wo ye osisi moduru. Nansen, sisi ya de therefore to see me name yire sui. Ayasa football. O pass man, no pass ya man. O pass man, no pass ya man. Nebasa.
kanisa heba mesha ene yedi yesisi moduro menum bi na me yire num bi the medro is wakeka da oyendam papa kanisa no oh aduro no de ye kanisa heba mesha wunum bi a na bawura osisi no mu eyi sisi yade nyina afiri ho na ona de me firi apɛ mokoto bi tuminika pa ma honya ha wo ye obao bema wo emfa osisi ni agro nom kanisa heba mesha kanisa nya na wo man mu heba and the pharmacy shops with name 0247 887 436 and 0202990943 adre nya ma pemfo oba ma abofra no fo ene mofra ni murumfie dumie FDA agi adwadie nkatoyi atum Arishmama ya mma kwa abade aba Sompa Nkomo so Ebola ensem wa agentre ha de madasani ka se mekama no oduro anu ne yesi nkonwa ne yehyeso adwene ne enwasem no ne puma sibre yeda so awo ye maame adwoa fusia eni kofi awere o soja asem no so enura ye ba wasila ode na sembe da ya dankwa ame woni bekam wasila ofia ha enti de asie bia no o soja wafa o soja ne vadai o soja hello oh soja hello oh soja ni Abrampa oh soja no I know said what in true mo hwande madam da be ne twa to a obre musika last year ana meka so be hwe nkwanze the 2 million ana last year date be bronya mu ana na be kana watwe ame de bronya eno ma mo say 2 million am say fie na ni de menye ena wanye meje nti esa na ma meka kire nsa nya hwe me da menye da kokra na ja o soja aduane ne mankola ni yes na wo yire se every last year wo ma 2 million ma otonsi mo kebia ya true enti da ben na wo ma ni sika nya bo chama me metio atimo ka obi ya true se guess bo ko nam so ano no da bia wo so na nya eduma wo fu bia no o yes o de man so twen o de se na eduma metra o idina mi ama fro na me no akasa me nam kwan so kuwai acho soja wo me pa acho soja tie me pa acho tie wo se wo drive de ya mi jao wo tu mo frɛ no sa frɛ ne mame wo so adai wo so nya dwuma foforo bia na waka madam wo buo won kan okuro enfie na ni madam etuo mi swam de atoto ne papa ne nua no mu nyina nim kire so waye na adwene san nkura ne na wonye dai won hwe wo mo mi o mama police atimi o mi se china ho me ka samba ko pe wo pakia frɛ me why mate me dira me paka na frɛ o bomodia why last week ko ma frɛ no last week ma frɛ no wo de twaso wo baby na me say wo baby ada we wo ya frɛ on frɛ me twaso wo pakia na wo bo sa frɛ we ya e be bo na me pa chaw kasa twan twaso so atwan wo so wadwen wa kresia na wo so wo dem nam court wo so wo dem nam wadu wo so de nya so kwa na we godi for wo dem na frɛ me wo madam o se last week of frɛ o se frɛ no wa na o se wo baby madam pa cha mama nti o su ni nyina wo boa madam wig wo buo enkura na akura ne ko school me ka se de wo form 2 wo ko form 2 no eno oba ya na se awura sheda frɛ o papa se ya se mun kwanko to nti me maame ba ko wo ho na me se ma me mfrɛ ne mfie na no frɛ no kwa nsam wo bekeka wo de na ko wajupen ena me da bi be kwai na be kwai no de na ko wajupen what ai die ne kosi ho o se die ne kosi ho wa mo chitu ya che no na ti asema mi busa no wante a wo sa busa me pa cho me se ya che no eno na me ka se ya che na imagine ya se mle bia mane se wontua sika wa mo odwane na wo so sa de ne kokko to he me fa ne kokko to bia be kwa ne de ne ko ye na odwane ko takorade enti won mo na me papa hu na ono ankasa fa ni pa free takorade na ode a chopa
de bra me papa ena me papa wu ye kire na kire se de wo ye madam fie na nsam bia me kunu beka bi nkasa bi me mfa ne ma sanka me de ne beba anka me ntumi na badadada anka me ntumi fa asam no me so obesesa na sa wo sole mpo a wo be man kura ne skanti last of friend me se bi uni sikampo no so sole ekoko kura no betumi atobi anu enfie na ne na be ma waja nkwala me yenu di akwa me so fie na ni last year na adi 2 million ena me sinti wa kwanti ne yire no kura bua no fo eno ase wo kura no obu sa ne senti free se me no kwohwe nkwala no kura wo di ahye ne nyina ato egu last year me no kwohwe nkwala no how di 2 million man kura wo di scam o mu bi wose dabi twaso na home so is the champion momre wọ́n ni mi danse wọ́n ni bema no ekwan ya wode madam Ifa so in fact enye akwakwa ete say ese Ghana no ensem se ya na ekoso na ese se yamaniti asese wa wo ba ese wo hwe nima ajiro bi ne ka kire nye obi ne ba be ka kire se bema penimo ya ogina afidie so yi nye obi ne be ka kire se wo me ba jo ja tabaka fi enwie yo me sibi ni na enwie ya mo fa ni photo nto se won hwe nima nemu no abije ja tabaka me ni asama ka ya me pesa me mo fa picture nto nche my is the champion kasa asama ka ya me pesa me kan say Bema no witimi won say nadwuma no enhye da enkoyie papa em say ne wonyaka adechie bia ne age because was nadwuma no say kakra won say wonyankopon e de adwuma ma na wo wasede ne say wonya wonyankopon gi wo sade no efiri nsem ebi no de di bema no na yenim say obenya kwan ba say ne say ne wo so ne ye pani wahini ebe kasa ya na nka yebe kasa akire no ama wahu se ene bi won mense se odidi agro na ne me ka kire ma me fefefe so ene se ye nyina ye sua ho ade ene se wo ware ne se wo gyae a ese wo to obo ase na se bi obi o free ban e honye ti ba bi ya wo kro no wo hu se mi nsan komachi ne me komanim ti no pe be ma bi ase bi o wo ye wiomfo so obetimi ahwe ne mom se wo be ma ya sebi wo wo ne yire e bi ko na ne ye ne kro no wo nhwe ne yie wo sane no e wo ma wo no ba bi o free ban enye wo ko baby wo sa ko to ejem from frying pan to fire emwa awade ya ko ware yi amo wo kwan bia so e de adwendwuna beto so wanza nsi wani monyam wanza wade ene no de kwa ade chan de kwa ye to hu nse bebrebe be me kwan so ya sa chi natum to odo no kwa de asai enu tin o treaty usa no wo ko no wanfo wanko no de ne yiri pani no ekwa because one de sabio be semeka wagimi ama no ene o tena de ho ene onim kwan ye one wo kun no ware ena wo a wo ba ne de wo de kra de wo perentem enti no de wo ni sa tam no ti wo gya ho wote ase ne na wo kwa ade chia wo kwa bibie no ye chese ne ye no ye ono ne tie ne mara kra no wo hwe mo ye bia aho kire wo ho enti madam ne me ka cho ne se wo de ba ha de wo hini ni e be hwe am ya kasem ne nso so enya be man kwa na hwe ma ba bi o hwe mo aduro no wa ya de pa ti bi nka metu wo se nka to aso kakra na kwapem se ne emra ya ono so no ye ne kasa ne ye hye mra ma no a wo dis kai ebeba na nante ne kwa ase no sebe se akoma why ne twa so awale dodo na emema ne bi ye ka bibi a mo ntia ase na ye be wale ne ye be wale no ya mo ncheke mo ho ebinom na ye si enwale nan ye si enwale mienu ye ka na ma yire mo ho a ase monya posu amoka no wona udwane no yes ye de anu nwi ne ko maasre anu nwi ne ye de ko maasre sika me wale mienu no kwakuti no mu ene despite no na wo no hwibonto ye de wa kire obi trotro daba bofo bi na mpo ba bi ntina wo so be wale mienu onso anwene obi so ma mere yo me da si judge ono kra yeso aka so obeware nsani wafana ka bi na di na okọ ne ba bi na emse ma ayede abem ti sani awo kana no on se emra bi wo ho anyankopon hyehye ya yenya yeyi enti mema yenya yeyi enti ukọ ka ware ne mienu ne mieye ni aso kan ye na ba se emwa mo kire mo pa mo pe mo emwa
de how bebre mu say oh na fe nkwala na ebe mu no nkwala na mode ohaw ne amane nti nyame nyansa na ode hye ne ma bi o a ye di so enti so obi ye na enye bone ma na obi koya ebe ye bone de ama no tipam no ntwa no oba baako be ma baako se de odi kan ye no edi ntruom onse ukoye onse na yire na one ne tie no no na oda so kurakura na ade mu saa enti e kire se sa na nkanyame ayde ahyehye no wa wokope bia di no de wo pe di no wa anya ena krom ha ho emma ya totototo aware so anas oba wo me anya ho ade na wote be ma so no ya na mo ma no kra mo wo mo wa anionyam sabin preduasa esen mo because obe kwa akoto akwada ni din aya amamre e wa akwara no atudin ama akwara na nya anionyam na wo tenchen a chese wo de umfirifie so eni nti yesra ye kasa ansemi nyina de ya ne ye pa kira ne se yenya abotre na yenni nhyehyɛ ne mrapa so de de ahoto ebebre ya brabo na aboa ye na mum papa kofi yesra wanya akofa nkwala na ba behwe o ma de otu ja behwe wa de wai so obeba befa o mo akoka de o no so obeji nkwala no wan for mama no Dabi won ko de ya wo kasa na iri ye ni papa pe ni se ko be madam nkura ni momu no kasa obeji ade be ma wo madam me fa ne mu propre mo so no Dabi o wo wa na yira wa wudi adanse se oba na oba papa wo mfa ne ma wo nkura ne de madam wa se no na mudi twa me ma na be eno na mudi twa o ma beji kakra din Dabi o madam mesra wonya sa wo wa mani bi dada ti we no ko mo papa wa de na esi se bin predia sa be ma se de bia wo ya dwuma wo hwe wo kan wo bu o madam de na wo madam mesi be ma na sama wo ka bia no madam sa muji ni dia e be me yanka mesi se si ano wone ne yire wa wudi adanse se ne yire ne oba papa to ka se wo je nkolara ma ne yire a wo mpene sabi san kura na nka so mo wo madam so mo be kode ya me de ne be ma wo mo san kura ne so nkode ya me de no de me ntumi de bia mo ya fo mo ma wo because am de twa ma benti Universal Natural Clinic Universal oye no mpemu adwumafo obeboa wo me pa chawo waposo waposo wachi bramu chepe ko todwe ensu ebe tutu ebe wura bro nya wo mu oje wo anyi hepatitis ha dwen papa typhoid eni ayem Universal e watonso S-line be bo nsuo mu wa doctor say ade wo ho a wono so wote abai 0556244102 Boris B chicken ai akokona no so de bronya ni we no antibiotic no vitamins me pacho wa yen kama ma imam wa kunu nti krem foto mi bi e halal say akokona nsa nebo neta die din die mre 16 to 12 kg ubenya bi o ya de bi ho akire wo pa kokona nam tentem from me 0544 4453 me pacho fesi na hu behia eno ana delivery no de akokona brew upe bi ato Abantama High Street BBC na Wase Market Santasi Runabout Poku Trading Edum SG Mo Top High Shebwedi Junction Boris B or see efie akoko Aquentio Herbal Center SG for na dwoni anu nam papa yo Aquentio Herbal Mixture no pacho pebi nom wo yembubo mu wanu mu ato brayo mu hawo wo typhoid me pacho yeso de to botro so no mienu na wo de hwe na mu atu yade na se afiri wa ma Aquentio Herbal Mixture enu de nsa yade bi a oba ne be ma atene kete so etu ase Aquentio Herbal Mixture ayamutim koko na deba obi oposa na nie na wo nan so aye otitiriti pompobo ebi e uti paw o maimu ba bi eto aduro bi ada Aquentio waje abasobode awudo bebre obetimi afro 0241 296 623 Tabitha kum so fulai alame enesi e kase free screening wo ye free screening ama prostrate any anyumle nunum infections awudo ni nyina be ma otadua mu hihye oba wo ne oba ukuhye mu a na mu wi a na wanem ehyewo edwa wo ukura papa ene wafi mu na wudi bomu a edroi kopie mu so fulai alame na ye hyew herbal treatment we ye bi ho no we twa massage ye won crying Madina Firestone Food Bridge
Kumasi Sofulai Alamin Takwa Takradi Sunyai 0202-347-647 Elder Usu and it so horrible. The Usu no. Elder say when near you kusu. Yes, when near bo. A boy see when so. When he kata. Glaucoma ha. Nipa mienu. The Usu Obi wachira no. Omo I say rainbow ato. Nina ye ni hawa dibre nipa. Nipa cho wani mienu gusu okra na ye. Na afi wo be fratata. We di won fengu so. Omoanom. Yewu trim diabetes, hypertension, koko, malaria, tipa yedin dini sisi yade. Body ya a friend of fibroids. Wotu. Ya otakrade. Port Quarters ye ben Archbishop Porter's Girls. Kumase Kwada So Estate Park and Kralaji Walako Junction 0559-901234 and 0596-198-884. Dr. Edo who say in God we trust. Traders Farm Enterprise. Black and yellow. Bidie pardon me. Pacho pebinmo. Pebinmo. Bag biye munye. Stop biye munye. Sister, uye munye. Pacho pa. Uye tu no be dwane. Ko jawo nan na agifie. Enye. Na me no basa na just say at this feeling. Yes. Ade am pese metisi obi akotoret. Na miti wi ase ade am me me fere. Se me jam nan na me pie na abeko na ehobon. Sister. Me nye pita. Ewie ba ku bia ofrasha ne frashe. Ne copy so. Enye. Pebinom. Bidie powder. Fabi show bad. Be jawo nan. Come on. So nti se bon. Yes. Now what do you want to come on? And yes, the more frashe and frashe. Now o jawo nan wi a. Agire ye toto apunum. Agire ye bie. Yes, recipe ho. E dey se be. Ewie di ya go femu. E kwase ahete no. Bomadi so e black and yellow. Trader chakopada. Bi kra wakosra obi. Na e kam. Na obe wie. Baby, friend fucking Papa be me friend fucking shit. Baby, any see of a fucking shit. Of a fucking shit. Oba no be adwane. Hey, ba jeju adawroma say obi be sra pa na say baby any see. Just when ni be wana. Me pacho obedo pie say your cholesterol fabi gunsum nom where did you abro so fabi gunsum nom wanum senya hangover fabi gunsum nom na wanum bon wa fabi ko brush twitwu se you was so crime and Pentecost me pacho drugstore bia obenya traded charcoal powder ibi black and yellow Freddie Menz Daniel Ba Apidan Kolinak Misty and a Blessing require 0243943413 now so kwajo de afei D4 I trailer chakopada was a chile obi hunwo I was oba because I'm for here judge in fact ne kwasem e mamu huna mane judge mamu huna mane we say be ma kobra ni beto no boa be ma tentigram mutu tiri se chedin adoba fo bi no mu cheti tawi osusu a ase preko oti pa no but so yire no osusi ni eti eguma se eno na brade yani bra menyeza mama bia nyesere mama no wo eti mesre je baby a driver ne drive ko ne eti ase but for you our driver ko fa he o de frita krade ko he okonkran ni o twa kwantino okonkran because all kasa o kolonje ni eti je besre no sabe wo ye adwuma kakrakra na adwuma wo ye kura nyame ne kura wo hwe wo ma na nyame hira ma wo so nyame hira ba because nyankopon betima ma obi kura tra wo kan ma to ka che wo kai so wo nya bad sa spinta e no ko be kwanso ba ko so a who ska it had into 200 cities afe it's a shame mam no obrena judge wadawroma wo bema wo so ni ska na obabesia odo de adwuma yo ne nete no oba no o ma na ko homa ene ne ma no in fact emoya eti kwaku driver sprinter driver ye pa chewo ade we die judge me enso so ho na enso so kra na wo de akra ne nam wan hwe kwaku fese ho de metiwase na eti ye besre no me masere na wo si ka no wo si wo peyiri mienu wo su ni kapre wo so ka ho so mu nyina mo hihye kire mayam ho sa sofo enso mo hihye kire ne mo nya baakin na bi mo hihye mo chi ena wale dodo ye adodo ye mo pam ho amopɛ mo ho edi me nya ba on kara kuma turiyem nyame be kasa wo kra wa yade mfi bebre nyame be hira o se nyame hira wo na emma no so ya mo ntombo asede ne ye ka no wo ba panyini po ba betina
o de wi bi na emom enko gum emma nkonko nyisen because obafa na wo ba no papa no otintu mo hwe no munam o on o hwe ma me kansra on wo so on ko ba bia on odi for pokobra na woni obi ani asem eti edum panifo so a yesramo ma me panifo montom wase na nanu mi hye ma me bi pa sabe judge wa gini ni kapa na ne to fam te sa aban ma me ko yo se nyedi ho begim de huji mo agoy on ni mama on nyade esa gan na wo ko kwanyim a ma me panyi ba betra ye bla ya go judge e ma panifo ma ya se yo mu e wo do eti staff so ya me pa o si wo osia wo fa he o do ayase e no fa he famna kwa wa nye tek ayase famna adansa so kwa metrao o tra adansa so kwa mi ko mi kroma chi moda ona me fa ko fa ni wadu biase obre je ona fi ba no pe ya kwa na da fire service ho no mo oduru fire ho na se o se ye mfre ni ye nya bi ye tin kan e be dai eni ye nya me number wo blana me be see ni so sister Fusua nyabotre na me asem bi enu aba mani mo asai me be nyabotre wa mfra o tena no papa me na me nya na fri ni kete so na makanya nsasem pa to ni tirim senti kwan odo nam so no se wo je ho a ka na wotimi no wo betimi aka kwaba no wa bedru ana aya mo nwene sa na e ma ne ho se wo badi ya wo be ma wo betimi akum judge wo mo nim wo ho wa se try se bell mi hu sa try se we bi charge bell show se spinta do sa no mo hye no bi e ho no ye ne mranti bire it is the Fusua me pacho via mensu na wo bakura anyia wo ntinye de a se de wotuanya ahotire bia sa aboroso woye kama se bia wo kura na aso mpensemfo a wotu obi betimi asa awale wo sansa woye kama jesu no pacho why na me say wochina de besi bia befrew why na na so akra no ni onimade no sa pani no afi odi kan akra ni nyina animade one person obeboa wo crisis ya metu nkura nketwa we mienu to da wo kosuka 20 cd ana mde ma wo ansana ne se wo ye de adwuma me obi do afo an ma chi bia e dua anchi wo kura nyame draw se wo honam kura ye me me di boni o ma wo ba panyi titi ni wa wo kan e no kura da me ma me ba kon do aka su kuru se di otie wo be ka sama ma wa anhwa na me se wo ka kra na nyame de woni masam ene nyame ni mu se asama me abetena me ka nyina woni tro se bi nka me mfa ne ma me ka ye mpo no wo sore no enkura me yenu mpo kra mpo no wo mu ska kakra ma nka me mfa no mpo mama ya che se me kro ni so wo peso odi na bro di nkola ni nyina bro e ka me se wodi abre me hwa me why na di ada na wo kwa no wa me kwa na de me pese magigyew na wa kere ha wo chena yen ye be frɛ na nwumire ye nya na ye be frɛ na kira no pa eti wo chena ye wie show no me nsa se no se ye mfrɛ wa wo frɛ yen na be frɛ si bra no so ane producer no frɛ no na ye hu de akosie na ye begina so na ya giska no ebia ma na ya ye nhyehyɛ ye bia se esa busumi bia no obre nkora ni ska why pa chwa ma sere o methodist nyame a one ne nam no wo nwu ani mu ase so ate pa chwa yo vampire botan nkora na chi na wukun ni de ye ye lukura du de twa so why matema meja okwan yo erade fa nkodo so de mu why yo eya sem o emu oya o emu oya benkete ji atwon kote ba we ene wo ba da wo ye frɛ wa semele dravo wasila betenase aso akote abetu abusua so mpache de ye kwakoye bi fa ho ji mo amu ye bie afi etwa mu mo tia dance munim o tia dance Bible say nyame so papa ne so obi kɔwe kunafo ne wisia e pa mo kyɛw ye bebi ahoma na tum si manum na mo last year mo ye so mpache de this year krama ye bie na awurade aye bibia ma mo mo frɛ na munim adanse se sika kurawa 0598 559 802 Sarawan media ene beba yanwa na say ye mo anwa entade entoma nya obantade an twatete a wompa wokoto agu fa de papa bra na awurade bebo awo awuraba capsules and feminine wash eno ne yekope bi ne de wo so wo ma no kama
samante ba fan something o de shi for e ko ba ma mesha we adwuma kakra no wabre ya na utipa wa week alaba akoma sibenya bi new fadama frey 0244634024 and 0548666600 adrey FD4 Kaji Atum Nature Medicine Consults Brayo Muhaw Yeast Infections no menstrual plus mesha gastro mesha di no de boye fiade no ayamukuro fiade wi ayamukuro yesi ni abrobe yesi ni anka yesi ni ameko aw ha de twe wakodo de Missy Eba Jeff Pene nimdiye na naboachi ni ekus 0248778899 me pacho mami abe okunini say ye be ma otedue mami woni de afon wabin me pacho wa yamkuro yemfa nko e chwa ma so ayekese me pacho ko no to ase da wo so ko obeto how bibiem syphilis yade bacterial infections amanie o sickle cell Dr. B hole in hearts abrofone na tonchi akroma ntumi otu ase abrasika 0243345392 and 0506460208 dimpa yeko dimpa so eba mesha obi wa busumi bi ogina ya sabia malaria nti wasori udua so obra typhoid ato nipadwane se ya to yemo ana wo fe nipadwane se bibi anya wakono wanumu wato afi wo hyewa nkasa gina nipadwane mu unipadwane mu tutu so wo hye dimpa eba mesha gastromecha utidin no kope bi nom na chese osa yemukro ya de ni dwane na fe menstrual plus no so atu na enemu sa ya de nyina afiri ho Misty Jeff Pene nimdie na naboachi ekus ashamai 0248778899 wasila kasaden enra ukọ ide ne kosi bacho enra me koye me kodu efie nwumre no be 8 monum na na papa ne onana ba efie boy ne papa ne onana omba ide ne si oba na mama me bisadi na mo say na pomo friend di nkomo na so wasesa na adwen obehwe me ono na ka so wonhwe me banyinse na obaji na wahwe me na me ka chere papa ne say ese me dia ba na wase me dia akoba bi na me say an me dia na so wondo wonte na papa na o ka ho ne ka chere say senka ne ba no e wase nka mo friend no ode koto opafo nanim na ka chere mo say bia mo friend no ana say me na ko bi say but wan kan chere obi an ka papa na ma ho no ma nko onim kra say meja ne ba no akoba bi ana ma me ka sa chom no mo sorry no mo ko fie nsisi a me da fie na na pa ne friend busa me se me wo fie na me se an na o se ma me wo na me se da bi ma me wojom na o so o ba ho na me se ma me ni ho bia ni fie aka me nko an nti wo ba krampo na me ntimi ne won ka hwe na o so atende anwumre nti ukuru de enra wa ntene nka ka cho da bi se no wo no wo ma na hwe wa ma wa wo no wa hwe ne ba na se wo pawade me pa cho mpese wo hwe me na me wo no wo hwe ne ba awade adi ntimi ne ntina bia wade afo ani suo no ofo abrabon to chache bi mebo awasila achan you say waba achan ya busuafo ye be peka mo no waba ho ha na ye wie na yakotena sifitiem ni yakoka asem no ho wose wonu de oni akokuduro be ba betena TV so na me se me de me wo mele eni wobu odi ma obi ya ti ye ko office ho ye kobusa no kwan ya odi akore be fa so se obi oba wonu oba nyinsa abosome nan na onko hospital da yentiasi enunti no wo mechire yimu de entia abawe nko hospital da na nani ne ya no ye hunu kwan ye de abawe yi fa so a wo kwaje atinita card no wa start yakọ ya ma ne nyansa ya ba be kase hu yanka enti mama IPJ mama mo de ansa mo be bala ngade a hwan be ka bono woni wo ayo tiwasila tenase na ye wie na mani minu nyina yakọ office na ada uti na ada na de bi akata so kra mu fonti o kra ko akata tiri so so ha mu yode ti do ko na me de me hwe manim enti abusuafo ya ma me no makunafo no anope ade a mo be ye wa ha no enye fe ye se kan okra kire danfo nse danfo gro ye de bosome ene ye de twiro din no enye dako na sompa kakraka na nipa be sem pimu mienu mo be bodom pem obi na firi efie be wura office ya ye makwan obi na office na wo pia
ya makwan eye de ba de ya eye de pay mo salaya mo se mo nsa mo ba ya obi koka hemi ekurafo minimu ye program nyenne sabi wo pani pa ma me form ya za ekurafo bi ne dikan wo beda form aso amunum ne ho so no wo boa we ye ba be twro wa ha won ba ko twro bi wo yere pa won ba ko twro bi wo hira ye ba ko twro bi wo husband eye de pay na bi ma fa te sa tie bi a ye de gigi sika kuna di ye de yes e watch na mo meje cheat mu tie na mo kan kira mo nan fofo ma amefo se mo pa na ba ye ho se wo ye maame wo ye kunani wo ba be twro di na wati atomu me so bi di be hia boko se wo se wo pa na wo ye maame maame ye lie na je o cheat na ko no I wadwin se wo di kuna die no e be kata wani abesu a me po tsujetire a che e tira no pa bupa abotere kwawachia na me yale na me nyesro e na hwan oh dia mo ye ne nye nam na so e tira de ho no announcement no enko ba bia wo tira no pa mo ba mo nim le oje o cheat ade aye ne say ya ye cheat eti ye de mawa Ghana card fakosi nye Ghana card asem ye ma wo card yen o de Ghana card be difo won me na me kasana twen na so so ho no so ya tra podo ye de cheat ne ma wo ya tro udi god fako na mom fa card ni ko sie kopem 21st December na wo beje ne ma no se wa hwe card ni so ye na yira ensi ha okay yes aba be gina kwanu masu ma oti ate eti wo kon fa ko se ba bia wo be kai se wo kai ade afama wo ba wo fesie ma wo 21st December no wajaba eti ene card ne ye chebi ne sa se ne enum se na wo nyina ba be bomu se wasa eti yes e be do anwumre na bia ba na wo kyena e be start an match 5 e na o match wo ba ya wo je o card ya na wo kwasem na de ombe ne wo hande difo wa meto so wo mijambi ya jina de enwonwan se obi won mo ba won wo twen de wi no ne wasase o twere obi o maaye de nsie din ya wa ma mi bia de nchie gusu wa ye hema e de nchie gusu aso adom se onu sini ku a watse e no de o ma ba na se ma me organization de se ne wo why organization and your organization de anya ne sa ne zo kra ko onim da why organization wo su betime nya wo mo a ne so obi amfa na organization mra de a e ne se ne nkakura for organ na get me enfre wo na tumi se ma mi bua padan chi agusu ese egrese himo no di animu anya za de to wa ho be twera mama no wo de o ma faka afrikuro bi so asem mabusafo birthday ye kwama hwan rutamoa takrade ohima imelu me pacho Morning Glory International School mommy ati birthday sin front yen fa course na yen koyanim birthdays na ready enye ready ay koyanim pamcho ebusuafo Linda amwani odin birthday onyamishira no papa na womwano na womano kwatente ena we su kwa Joseph Junior yo nyamishira no onu su di na woda wabi ohima imela ukaka ankoma Morning Glory International School yo ba hima nyamishira wai omwa na omo ni so ade humrem no ano no yeda mase enti sabre tie dia mene wo kan sompa chede last year uye bi this year why bi die nyame ayama wo na wo frɛ neka ye di simenum ene ye wi a na ye nsɛm ya ye boss yi nyina so ye bi ho ano so mpacha de ho course ene ye fa no line ne de ye wo he one ni hello 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 pacha won't you free TV ne ho kakra yo me pacho tu su betimi aba 0554931931 05429 hello hello pacho di hello pacho good afternoon
If I saw last year, we did a quite when you and your father did. Then with the part of my kids. Because if you do the whole radio station, no more give me a man, no more give me the I'm going to shout. Now, get my power. Bye bye. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Hello? 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 Pachodin baby akase free. Yes, uncle. Katapin kwanta. Eja yenkwe. Tell don't share me be me 500 Ghana. The CDC me who in such a be brenti ma bobo am ho kwa se mu be hu me wanche. Ye the media better. Nyame hiramu. Se mudi adansi. Obia we e bia nyame ai bia ma ofre naka. Hello? Sompa the last year and this year. Hello? Hello? Sompa achadie. Hello? Sompa achadie. Hello? Hello? Pachodin baby akasefri. Pachon kasefri ma. Yo yenti yo. Me dem as say I my farm here airport. Me too am no tell me if I'm at Yamo. Yo, that's why. I know one. Hello? 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 Hello, good afternoon. Afternoon, Pachodin, baby, I can say free. But your friend, Majua, make a free question. Yentio, Majua. Me, I'm a Majuani. If I show the you, young quay. If I saw this year, I'm the year, the did that. If you can, Mr. Meyer, I didn't get to you, was that year or year. Amen. For the book, here, and I say, yet, ye be aqua. When you meet to me in Bassano, dear Chile. Hello? 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 Me Rowdin, baby, I can say free. Some part of the Belgrapobia changed the dead on our autumn. I connected now. I in the dead on our yo. Obi so e kunani sube unu ogina o che da ne nan premier ni ba sei ye da se eno so de ye bra se untumi hihye mra movie hello government ya jo my yeah you come stress de enko e bia won try so be ye bi ne mo be si na nzem person to come be thinko for ka che so ma no ni na minister me kan si di pe ese mi nchi obi aka biem yo ene mo nyam nkanyame na me boa me ho me pesa be de kamia mi tu na mo na me de ba ho mo je de oni me pesa mi tu na mo na ba ya me tare to fa kwa be program nia me tu na mo aba ho na ma boa no me ya de nyame ase ese mi nchi obi ka biem mo eti de won ti mi ye bia na me sre no o de bompa ye gu so na ka de opese nyame nye ma ho no na ye hwe se nyankopon nya ma je modi. Yada super waji yedi. Hello? Abusia na chese nukrem ene ye ka no na ewebre wo nyame wo ye niema ehu na enwanwa nyame che wo mfinhie num abosome nso afa na ne sin tutu ene onyame ama ne tumi ugidi ewunyi ni onyame na de ama no sanse nyame tumi kasa kire afunumu eba in every point in time this season be ade nyame wo pese wo ye no ene wo beye nya de wo pese nyame ye onyame no ode ne ho ti de wo pese wo ye onyame so obefa de we so aye nsenkyerene a utimi nka hwenkyere no enti wa makoda itumi testimonies egu me fon so no ochina mo beti bi wo masom de omo ne nyame chenya nkita hode nyame afa ne so ye nsenkyerene ma wo mo enya nipa nyina na bia usia na wabi sade ye wonsa beka ade we ye gidie hu ade se wo du gidie ebedi akiri na bi kura akeka nsem na kra ye de de o keka nsem ni nyina wie sa ene ye wa wasem ai wono so de abofo na ye adwuma ane no krempa no ene ye nka nkyerem ti so pesa woni nya mechenya enkita hudi a frɛ no 0535 wo fra e kosi obi so akra no ko school ya wada ba ko pe na ne teachers dia ma no se onfa mo nipa
wo France ye wo ho yes ye de ma kwa mo fa makwa enso ne maame wo ha adan otua school fees enti montina monte ase me se wo ko diifo ho ne wa ma ne bibi no eye biblical. First Samuel chapter 9 1 down kokan na ja tura diifo nti ene wo mama niema sei enti se wo se wo nti ase a papa bi oton na duru fa wocho na me so me fa maduru kompo se ukom se marakase fa ukompo so me fa maduru ti nyame cha number ne 053 589 7699 053 589 7699 approachere for mo so mo fra ahonho bone ni wo mu tiesie esu na nyame gusu je wo mo ho nsenkyerene because your testimony say eba no dodo na ya approachere for no mo ye audio so na de o mo hunu ene de eye eti sanete me pacho ye maame ante age Den Haag tetelestai oko o say Den Haag for so article no obo chairman ni di mi refi pa o say o ye bema o so mu tumi fa nko Amsterdam de ne ho etu o mu wa to o so ate o mu de o mu su France ante age na me hira papa na London for be your first meeting Sunday o mu nyina so mo boabo mo no ma beboa so mpa chede no o nya me hira safui London Mike 7961 7525 55 Mrs. Rebecca Amankwa 79305 45662 Afe Holland Patricia Kwejewa 316 840 30056 Omoso edieno no ye America mama huda number mi refi ochina ye de beba na America omo Maryland ofo no so omo hu mama huda na omo so efrasie ayena ye de ahyenyame animunyam enuti na e de hotachi mamai montwen na ye ba gidigidi 16th December enya sem ketwa ohini ni adazoa semunim kay se me mo ye prayer walk this year November be a prayer walk na mabenti but program no ye ni November no ye nye November e de akoshi 16th December ane e hona e be program before so be kobi o yale ade a obe hia ye communion wine akoto abako na wo de beba na onyame afa me maame no masofo Reverend Grace Afo beba Reverend Janet Ameya beba Reverend Lucy Pepra beba na enya sem ketwa kra pacho yanko na yemfa course 0554931931 0548931931 ne ya kan nyina wo so betimi de wadwenkyere aba wasila ene ye papa wo soja ne yira semu na jataba abije mo fe jataba ntonche part 5 yagopo yadma jataba part 5 Monday yadru yatin kase wadru Cote d'Ivoire enti asofo bi no wo ho a wo mo ye nseseye na ye betse no na ye de ne beba na jeje wadawro no wabo apostle John Prabaso apostle John Pra ye papa movie actor kese ono so gususo a o ye so ye ho ehwehwemu o ma nyamedin ensei etie papa apostle John Pra ye dana se pa o shira papa to obi obehye tabai so dindin na o ma prosifo what the apostle John Pra dinam adini jijiska kra o so woni mu be bia awurade nyankopon adwumbo ne be ne kuta sa eti papa nyankopon shira pa. Hello? 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 Hey. Dear Simon. Hello? Hey, good afternoon. Afternoon, did baby I can say free. Very much, you can say free. Yo, young call Matthew. We dear, support the end of my 250. Nyamishira, why? Mate, my private. Nyamema unsanka
akwansidie bia mem why ne why onye wadoye amen 931 na hello good afternoon. Afternoon din baby akase free. Ajame kase free. Dadama. Yo yankoi. Yes, I'm son. Mame, ase wo kasa wo tie wo ho. Ye pa mo che wo kasa na wo se tie wo ho TV so saa. Emwa. Ye pa mo che wo bebiri. Enti wo be frɛ no. Twe wo free radio set no na TV ne ho. Mova production line into so. So be pes awasem bia wo de beba. Production line. Hello? Hello? Udin baby akase free. Ahe ni mpasa manu abeja po aha. Ya jo so. Hello, ahe ni. Ya jo. Me pato manu abeja po aha. Ya jo so. Hello? Esrewo. Production line is 054 112 6626 054 112 6626. Baby, I will be or how be a pese or the Sompa Nkomo so. Na yina ya boa na isa or how ni free ho. Ya the baby, ya first international case, America. Now, baby, bu abrante bi afaso, on any between pana, and prachi ni muno. Abrante ne ye se wo peba na wo ababa wo ka kire bra ne se wo de nya de a wo betimi awo enti onyo ba wo mfa no odua wo ye ma bra ne nyina ye de abre me afedie okwa America wo mane wo container wabobia ma wo wo de freezer spesim wa ye obi bia ne dan a wo sie wo na na wo kɔ ho ma anwale mo twempena de ekeka koro no wontimi eno sie ntwa so a ababa wa ne se ne dan na bra ne sini nkran na gere woji was it 20,200 million? One what na CCS and Pratio. Fact, sister said that I did Gibran done. A free in some. Hey, go for a woman, Mema. Munie. Wa me wale wa be a container mount. What to freeze the seal moo. Just say. Na Brane Cassano wo su. Ne Mema ye tumu for. Medi di be womi di be wom. Tituni abrochire for. Near the camera, and your channel for Faquasia ho, than a camera no, fair ha, fair home, it ran a dry as a musa. Namudium booty a marijuana, or the one with the bayam. Samusimudia monunum, Namuntinamu baby. Hello? Hello, ma'am. Would you baby a case free? Yo, yent you. Namely, so, if you don't know my native, what's the number? Enya ne maame oye na the director number ne de mamono eti ufra na wadum na bia wabre ti odum na obesan so why cause aye ba ne so ne doso hello Mama, good afternoon. Afternoon din baby akase free. Hello, good afternoon. Yet on go Udin baby our cassa free. I'm going to bring the Yo, Papa Yanko. Oh, number blast say abobona ya muntie. Number ya boba sumfa. Mama fa. My friend. Go. Adamasi. Obiaba. Fa number yin mame na ya mobo number no. E pa cho se pen na de chro ne ma ene wani babiri o. Eye 05 35 89 7699 05 35 89 7699 eno no. Hello. Good afternoon. Afternoon din baby akase free. So me put you ya. Yo yankwe. So the woman touch your wadan woman. Obi so esisi me.
Gyina so ne yɛmpeke wo number why? Okay. Gyina so na wɔpeke yɛbɛfrɛ wo. Yo. So bia wo ne badena kɔtena brochire. Wabɛfa wo Ghana mpena. Waha adama waha container ama ɔde freezer abɛsim busum bi obre wo sika. Wa waka kyerɛ ne sɛ mintime nwo. Eti pa oba ne ngwaye odua ma no. Oba no ɔbɛfa mpena wo sementi ase. Wonti ase na kwa wo se ne wo dan a wasie megye. Was it 20,000, 200 million? Was a mempe. I did a wood diner was sitting clanana megye. What brown in the trim pano and pena. Yes, I'm prano clotia de biotia brutile. A fibiano ababaco. Eh, Gibrani dang a free in some brave frame in Osu. Hello? Hello? Who didn't baby a casse free? I frame a case in Mam Cassefra in a map of the Yo, Yanko. Madam was a Sompa Nkomo, Miss and Medianopa. I mean, Shroud. And Miss Uncle Ponce, Winshira, Nadia Moya, and so and Gosso. Yada Sipa. So, Obaju Mediani Sona, Wabishra Yensa. Ebusia, Luther King, and in a pamphlet so, ever betwa sona, what the Agudium Samanwaba. Shane so sad yechi na Kristo ama me ankohia ne mununkum dia e betete ma no ne yakasa kire mema ehia papa ya no nti ochina ye first segment no we na wanyu hu so emfrim fa ho hyem bi na tie bi na moa wo na ufie na wabrabo wa wade anim nsem nyina eti bekam no ho ti ekọ na ye ne bekam ne wasila nso yakohedi ebesi wotsena ya me de che di feedback no ebebre mo amama hu se yen yeso asem no mu a ye frem ohini ni amakrancha da zo asof ma me premani santemaji me atomu ama me di fufuro ba pa mesa so Sompa Nkomo de ebola